izuba nagira ngo mbwira abantu abadukurikira bose kugira ngo masuhuze abanyamurenge bari hafi n'abari kure n'ibisanzwe ibitero n'ibya bindi bya leta yaduhagurukiye kugira ngo imare abanyamurenge muri regime ya Kinshasa n'ubundi nk'uko mubizi iki cyumweru twagize ibitero za drone nyinshi mu baturage zaturashisho zine za Rugezi za Rwitsankuku za Gakenke mu gihe zateraga amazu y'abaturage n'ubu ngubu nizo bitero dukomeje muri uru rukerera rw'ibintu nibwo gutangira mu masaha 10 hatangiye ibitero zaduyi wahagurutse wa FDLR abarundi mayimayi FRDC zahagurutse zituka inzira zose zituka uruhande rwa za Kirumbi uruhande rwo hasi mu Mutambara zitera ingabo zacu gutangira mu masaha 10 hamwe n'amadrone n'ibindi zose ariko ingabo zacu kuko n'ubundi musanzwe mubizi zahagaze kigabo zarasha ikikubana ba micombero n'abandi bose birirwa bandikishwa ubuswa ko turababwira koko duhagaze kuri zero nimwe bahafashe niba dufotorera agafoto ko kuri antene n'ibindi byose batubwire yuko ariho bari twebwe duhagaze bwuma akana akarere kacu twaragafashe nta n'uruka dukuramo n'ubu ngubu ko turarangiza mu Mutambara duhagaze hejuru ya za Kirumbi na Giheri abatubesha n'abibeshisha izo ni ibinyoma byabo rero izo babesha bwana ruhumuriza izo nizo ni propaganda y'urugamba urugamba ntiruba rurwanishwa gusa isasu rurwanisha ibomba rwarwanisha isasu rwarwanisha ibihuha rwarwanisha propaganda rwarwanisha inyandiko rwarwanishwa media rwarwanishwa micombero rwarwanisha mbayahaga rwarwanishwa abandi bose bameze nk'abayane bagakunzi n'ibiriya byose uzibona zirimo bivuga duhagaze kuri zero niba hafotore niba tubwire ko ariho bicaye kuri za nzira zibiri naho ubundi duhagaze bwuma kandi tumeze neza miremire yatekanye nubwo abaturage bahungabanye nubwo amasasu ari menshi nubwo amakompora ari menshi nubwo abaturage bamwe batahinze nubwo hari abatagize icyo bakora ariko nyine tumeze neza kandi ibintu byose byagenze neza duhagaze neza muri miremire turyamye neza bakunze Jeune Official rero impamvu mwumvishe mbanje irijwi cyangwa se mbanje ho Colonel Rugabo ni munyemerere tubanze tuze muri aya masaha duce impaka abantu munyemerera ko tugiye guca impaka ku kigendanye na .0 mwese ni mukande kuri like kugira ngo dutumbagire tubanze tuzamuke dore uko bimeze rero sasa nje nimo ndavuga ko .0 yamaze kuba mu byukuri cyangwa se ikiri mu maboko y'intare za Sarambwe cyangwa se y'amadubu burya amadubu n'intare za Sarambwe usanga byose ni kimwe baba bari kumwe kuko banare rwose babarizwa no mushaka rimwe cyangwa se mu mutwe umwe so hanyuma rero njewe mu makuru mfite nkuko ndetse na Colonel Rugabo arimo kubitangaza .0 iracyarimo amadubu cyangwa se twirwaneho ariko hano ukumarezo sosiyo byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigaragaza ko ngo FARDC yaba yisubije iyi .0 hanyuma ku murongo wa telefone mugenzi wacu Vincent arahari nawe numwe mu bantu bari kwemeza ko mu by'ukuri FARDC yaba yasubiranye .0 Vincent wamaze kugera ku murongo ndi ku murongo ndahari fayita ndi kando ngira ngo wumvishe ibyo Colonel Rugabo atangaje nonaha avuga ku bigendanye rwose na .0 yego nibyo nabonye ibinyamakuru byinshi birimo kwandika ariko njewe rwose amakuru ndimo kugenda nkura kuri Colonel Rugabo hano rwose hano muri za .0 bise ni amakuru agaragaza ko .0 ikiri gukontororwa na MRDP twirwaneho ikindi aravuga ati niba bayigezemo n'ubundi dusanzwe tubazi bafata amafoto n'amavideo n'iki byose ngo ni hagire ugaragaza ifoto ari muri .0 atwereke ko akiri muri bageze muri .0 usibye ibyo by'abande n'abande bari kugenda bise urashingira kuki wowe uvuga ko gato wendereka tubanze twamaze uhita unaza unatubwira urashingira kuki wemeza ko twirwaneho yavanwe muri .0 reka tubanze dutumikire muganga Damas muri Prime Health Infinity duhite tugaruka ubundi no tubwira uko ibintu bimeze tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo
amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Vise umwanya rero n'uwawe tubwire urabivugaho iki kubera iki ukomeza kugenda wensista wemeza ko Puezero yamaze kugerwamo cyangwa se yongeye kwisubizwa n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa? Nibyo Fighter ibyo uvuga kamere kwibi umbwira bya Puezero, ariko mbere yuko magera kamaze no kumenyesha ko hari amakuru maze kubona yuko position M23 ubundi maze kuraswa n'indege ya drone ya FARDC, ndaza kubigarukaho ubu. Yego, ariko ikindi cyerekeranye nuko abarwanyi ba M23 bavuye mu bice bitandukanye bya Puezero, byo ibihamya birahari. Hereye ku byo Rugabo yivugira nawe aravuga ati ubwo ni MRDP twirwanaho, ntabwo ari M23 ni twirwaneho. M23 MRDP twirwanaho buriya barafatanyije kubera yuko banahuye bajya gufata Uvira, burya bari bamaze guhura. Yego, hereye ku byo avuga rero byo ni ikimenyetso. Aravuga ati niba bazareno bari muri kara gace ka Puezero nibegera antere bayifotoreze, ariko nawe nta foto yigeze yerekana yuko MRDP twirwanaho igisirikare cyabo gihari. Icyo nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko adahari. Vise ibyo ngibyo ntabwo ubundi se bageramo two tuzi ko amazi iminsi bari kwa kontrola. Wigeze ubona amafoto ya Rugabo ari muri Puezero? Wigeze uyabona iyo discipline kuri AFCM 23 ndetse na twirwanaho? Ujya ubona iyo discipline ngiye kuvuga ngo tugeze abari fotoje n'utuvideo ujya ubibabonaho? Kimwe si kabiri wiri ngoma yifotoreza Igoma, yifotoreza Warikare, yifotoreza Uvira ndetse n'ahandi byo twagiye tubibona n'amavideo. Aho ni mu mijyi minini cyane Vincent, ntawe bihure na Puezero. Ntago turabona bageze ngubu twumve ngo bamaze kugira ngo hano zasange mu bice bya zasange ngo bari kwifotoza n'iki byose. Niyo mpamvu babone bakoresha inama zitandukanye abaturage, ariko nitwigeze tubona hano Puezero babikora. Icyo natwe kugitindaho kangaruke kubambari ba M23 mu bice bitandukanye byo bagiye bandika. Yego, Irangu witwa Steven Wembi uramwemera yuko ari muri AFCM 23 murenewe zabo, kandi akunda gukora inkuru zibogamiye kuri AFCM 23. Vise rwose icyo kintu mbere yuko unyemeza ko Steven Wembi ari muri axe cyangwa se mu bice birimo M23, ese ubundi uyu Steven Wembi uribuka ko ari muri ya mibare twigeze gutangaza y'abanyamakuru bari barahaba amafaranga na Kinshasa, bahabwaga amafaranga kugira ngo bakwirakwize propagande kuri AFCM 23? Ibura byibuka kuba yaba ariko yahinduka kuko no bita Justin Kawumba yabagamo, kandi yarahindutse mbona agendana na delegation AFCM 23 yeshagiye, kandi wareba ibyo yandika ukabona yandika ibibogamiye ku butegetsi bwa AFCM 23. Nibyo mubwira rero, si ibyo byandikwe na Steven Wembi yuko Puezero n'agace bita Biaka kafashwe na FARDC n'abarundi ndetse na Wazalendo. Uwo bita Katuba nawe asanzwe ari umunyamakuru mu bice bikontororwa na AFCM 23, nawe yanditse yuko Puezero yamaze gufatwa na FARDC. Na Kivumo ni post nayigarutseho na BBC n'ibinyamakuru bitandukanye ndetse na Micombero nawe ngo yamaze kubyandika. None Vise, ubu tuvugana ntihariho umuntu ushobora gukurikirana inkuru yacu akabonaho nawe agahita yandika ibyo yandika? None amakuru ibimenyetso bigaragaza ko Puezero yafashwe nk'uko ndi kwereka, ndashingira ku makuru y'ibinyamakuru bitabogama nka BBC, nkashingira kuri Steven Wembi. Ntabwo yavuga yuko Puezero yafashwe kandi yari ifitwe n'abakunda kuvugira Gatuba, ntabwo yabigaragaza, kandi akunda kugaragaza ko vugira AFCM 23 agaragaza
akarengane ikunda kugaragaza ntabwo rero yajya kuwegeka ngo nishyushye yuko Puwezero yafashwe bayatswe batayatswe. Ibyo ni ibimenyetso byivugira. Vise reka ngenda ndashaka kugira ngo twumvikane iki kintu kimwe. Tandukanye umuntu wanditse ibintu yibereye iwe mu cyumba n'umuntu uri kuri tere cyangwa se uraho biri kubera. Vise ni iyihe nyungu Colonel Rugaba ashobora kuba afite muri ibintu byo kuvuga ngo aremeza ko bakiri muri Puwezero batayirimo kandi azi neza ko mu by'ukuri ntayo barimo ndetse ubundi se abari kuvugira ni iyihe nyungu yaba bifitemo kuvuga ko bakiri muri Puwezero batayirimo ubundi muri makeya? Kubivuze neza ko umuntu yakandika ibintu ari mu cyumba cyiwe akavuga akiyandikira ntaho bitandukanye n'ibyo Rugabo yavuze kuba yaba ari muri hoteli za Kamanyura cyangwa za Sande noneho agahamagarwa n'umunyamakuru akavuga biriya. Ntaho bitandukanye na propaganda nk'iyo avuga bicombero yakora cyangwa n'ibindi. Ibumbe Rugabo yavuze ko barwana intambara yo kuri tere abandi bakarwana intambara y'itangazamakuru. Nawe rero arimo arabafasha kurwana intambara y'itangazamakuru kugira ngo avuguruze ibyo abambari bakisha bavuga mu buryo bwose bushoboka. Ibi rero nta bitandukaniye no kugira ngo agaragaze ko bakiri muri Puwezero cyane cyane ko adashaka guca intege abarwanyi bo muri Twirwano ashingiye ku bitangazwa na Kinshasa. Yavise abantu nibatwandikire muri comment kuko njyewe na n'ubu ngubu ntago ndabyemera Vincent. Usibye kuba wenda wowe birashoboka ko wenda uri kugendera kuri aya makuru wenda urimo gukura ku binyamakuru pe ukayemeza ko ibi nibi nyine ngo binakomeye bidashobora kwandika amakuru bidafitiye fact cyangwa se atizewe. Ariko service birakuraho abaturage b'abanyamurenge bari hano muri bice by'imurenge nabo ubwabo nanjye navuze nti wenda hari igihe Colonel Rugabo ashobora gukura yishyira wenda bari inyuma ya Puwezero yarangiza wenda akavuga ati reka mbe mvuze gutya ati kuko wenda turahasubira ejo akagenekereza. Ariko nje byatumye nimanurira mikoro zanjye ndanzitunga mu bamwe mu baturage bari hano muri hano imurenge. Vise nabo ko bari kwemeza ko Puwezero mu by'ukuri Twirwana kirimo. Ubu koko turakomeza nawe urakomeza ugende muri uyu mujyi wo kuvuga ngo Kivu Morning Post yarabitangaje ngo Steven Wembi ngo Gatsuba n'iki byose uragendera muri ibi ngibi koko? Ibyo ngendera ndashingira ku makuru n'ubundi yabaganirijwe n'ibinyamakuru nka BBC yanditse ko umuturage baganiriye uri mwa bino bice yabahamirije yuko FARDC amaze kuhafata. Katuva mu magambo ye yanditse hashize iminota igera muri 50 byanditse aravuga ati ce matin nous pouvons confirmer que le point stratégique Puwezero est désormais sous contrôle de FARDC et les alliés wazalendo. Urumva niba abivuga ati ndagira ngo mbyemeze nuko nawe yari yabanje kubihakana mu bihe bitandukanye akavuga yuko ASM 23 mu mirwano yamaze nibura amasaha 48 bayirukanye hano muri Puwezero akagaragaza n'ibitero byagiye bigabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bice bitandukanye. Yagaragaje grenade yatewe Sange igahitana abantu 5 abenshi bagakomereka. Fizi uburyo Puwezero yafashwe nengo uburyo habaye ibitero bikomeye cyitwari yavira uburyo icyombo cya nyita CNC bakirashe agaragaza uburyo abagore babiri b'abatutsikazi bishwe na wazalendo abandi bagatwarwa mu bice bitazwi. Urumva ntabwo yagaragaza amakuru nk'aya rero adafite isoko ifatika nk'uko ndimo mbikwereka ngo urugamba ngo rw'amasaha 48 ubwo ro byagaragara ko ibyo Rugabo yararimo kubera bitewe n'igihe yabitangarije byagaragara ko byaba ari byo wenda hari wenda ariko bakabayivuyemo buno muri aya masaha cyangwa se nko masaha 5 kuko nje mu masaha mu gitondo nzi neza ko iyi Puwezero ari gifitwa na M23 kandi bibuke ko yaba Kivu Morning Post yaba yewe na n'uwo Steven Wembi babitangaje ku mugoroba washize kandi Twirwana yari kiri muri ibyo muri Puwezero. Sinzi nikeretse ibaye vuyemo muri iyi minota cyangwa se muri aya masaha atashize. Fayita no ku nkuru Kivu Morning Post yanditse tweet igaragaza yuko Puwezero amaze bigarwa na FARDC ariko uyu munsi nanone mu gitondo tariki 30 yanditse muri iti Civic Rivule FARDC repukane Puwezero au terme de viola combat. Tugenekereje mu Kinyarwanda aravuga ati FARDC yafashe agace ka Puwezero hakoreshejwe imirwano ikomeye kandi iri mu bugome bwinshi. Barakomeza bakavuga yuko FARDC ifatanyije na wazalendo n'ingabo z'abarundi bafashe kano gace k'ingenzi bakambuye Twirwana. Bakavuga yuko amakuru bateguye ku itariki 28 kugera kuri 29
byerekana ko mu ijoro rya 28/29 ariho Puezero yafashwe. Bakavuga yuko Puezero yafashwe nyuma y'uko ibindi bitero bitandukanye birimo Biaka bifashwe iherereye muri groupement ya Barara. Ibyo byose urumva Kivu Morning Post cyahereje byandika kandi iracyanabyemeza. Niba yarabyanditse kuri Twitter ikongera ikabigaruka uno munsi mu nkuru bafite kuri website, nta cyatuma tutemeza yuko FARDC amaze kwigarurira kano gace. Jende icyo navuga nuko twirwara tora kubiri gushakira ko kwisubiza, ariko kugera aya masaha nuko itari yakisubiza niba itigwana no kukisubiza, ariko bagaragazaga yuko bamaze kubageza mu gace bitatuwetuwe za tuwetuwe ko numva babagejeje kure. Niko Steven Wemba amaze kwandika mu kanya. Steven Wemba siko ndi kubona arimo kwandika buri kanya, dore none ibyo avuze kuri za Kavimvira ngo kuri suruse rwose y'i Burundi rwose ndimo ndabona Steven Wemba rwose akomeje kugenda yandika. Ubu se ndafata ibihe mfata ibihe ndeka ibimwoka byarama. Reka dutegereze turebe ese biragenda bite iyi Puezero. Wenda dutegereze Colonel Rugabaroza kongera abe hewani none hatubwire update z'uyu munsi, dore ko zitegereze ikindi fayita kuri Puezero nuko ataraza kubwira yuko bayivuyemo. Nakubwira ko bayivuyemo aravuga yuko reprise strategique nyine ya FARDC wakoze. Oya njewe ibyo bya reprise strategique narabiciye rwose. Umuntu akora reprise strategique bitewe nuko hari uko yaneshejwe. Njewe rwose izo military terms za reprise strategique ni izabo ku giti cyaba, ariko nge nzibara reprise strategique gare kuba waneshejwe cyangwa se ubona nyine bakurusha ugahunga, niko nge njibara kubigaragaza. Ariko nabyo kubigaragaza akavuga yuko banze gutakaza abasore babo bakagira ngo bavemo begereyo noneho babasigire baje gutegura indi migambi. Banze gutakaza nyine kuko babonaga bari bukubitwe bahunze. Vise baramutse bavuye muri biramutse bibaye ari byo koko ari byo, izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zikaba zamaze kwigarurira iyi Puezero nk'uko bimeze, ariko nge ntago ndabyemeza pe. Bifata uko unyakira uko ndi nawe ndakwakira ukuri, nje ntago ndabyemeza pe. Nubwo uri kuzana proof fact n'iki byose ukagishira aho ngaho rwose ingingo zikurengera, nanjye ariko nkamfite ya Rugaba indengera. Ariko se baramutse koko bakuwe muri aka gace ka Puezero, ibi byaba bigaragaza iki kuri Kinshasa? Ese ibi bitero twari twagarutse mu minsi yashize tureba uburyo ki bari kubahuguramo Abanyamerika babatoza discipline n'iki byose kurwanisha ikirere, ndetse urumva ko twabonye ko harimo na drone zigera kuri 6 zari ziri kubagabaho ibitero muri iyi ntambara. Ubwo zari ziyoboye ikirere kiri kugenzurwa na Israel. Bisa aha ntibyaba byagaragaye ko bishoboka cyane kuba hari icyizere izi ngabo za Kinshasa zahita zongera kubona ko bashobora kwisubiza imice mu by'ukuri, kuko baba bashoboye gutsinda. Nibwo bwa mbere batsinze mu by'ukuri AFC M23 cyangwa se AFC twirwaneho, nibwo bwa mbere baba yambaye igice kiri strategique. Ibintu byaba bigaragara ko hari imbaraga baba bafite zidasanzwe. Kamere ndako byatangajwe n'ura munyisrael nubwo yakoresheje amagambo nashima aho yise abarwanyi ba M23 ko ari ibyihebe. Ntabwo ayo magambo nyasima sinashyigikiye, ariko wumvise uko yababwiraga ati nubwo kubatoza bigoye tuzabatoza kandi mu bigereho nimushira ubwoba noneho mukubite M23 n'ibyihebe nk'uko byabivuze. Ariko iryo jambo ryo ntibumve ko ari njye urivuze. Urumva niba abanyayisiraheli baje kubatoza bakajya kuri tere bakaba baraje n'abatekinisiye mu kurashisha indege, ni ubwa mbere mbonye bakoresha indege irenze ebyiri. Niba nk'uko Rugabo nawe yabigaragaje, ba Mutesi bari mwabira bice nabyo babigaragaje, harimo uwo bita Kugiramire ndetse n'abandi bagaragaza yuko FARDC yakoresheje indege zirenga 8, harimo Soko 25 ndetse na drone. Ibyo byose urumva ko ingamba cyane bazanye zo guhangana na M23. Navuga yuko bigiwe nabo bacanjuru wa Israel cyane ko ari abatekinisiye bazanye mu byerekeranye no kurwana mu kirere ndetse no gutunganya ibikoresho bya gisirikare. Icyo bivuze nuko igihe M23 twirwaneho baba batakaje kano gace burundu no gutakaza ibite bya Sange bya Ruvungi
ndetse n'ahandi uri kubona barwanira mu kibaya cya Rusizi biroroshye cyane no kuba basubira mu mujyi wa Uvira babisigara babifata nk'inzozi. Bisa hari ikintu ntari kwemera n'ubu ngubu ndimo ndabona ngo na za Warungu ngo bavungwa za Mwenga ngo naho ngo bavuyemo n'iki byose ngo bayikuyemo sinzi nje ntago ndi kwezera pe ntago ndi ibyo ndimo ndabona niba ninsinzi nkaba ndimo kurota niba ndi mu kiganiro bya nyabyo nje ntago ndimo ndabyemera uburyo ki ibi binyamakuru byatangiye kugenda bigaragaza uburyo kikisha sa iri gutsinda ku buryo batanya no kugaragaza rwose ibice mu bihe turi kuvamo ibintu ntago ndimo ndabona ndimo ndagerageza gukora mu maso nkanguke ndebe hari wanza ndi gusinzira vise ntago ndimo ndabyemera bibuka nk'uko bigenda kose buriya ukuri gutsinda ikinyoma yo mubwira Rugaba akavuga yuko akeneye amafoto ntiyirengagize yuko abanyamerika babujije izi wazarendo FARDC ingabo z'abarundi ukoresha telefone ku rugamba ejo bundi hari n'umusirikare umwe muri FARDC wakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 2 kuko yakoresheje telefone ku rugamba. Izo nazo ni strategy nshyashya FARDC Burundi FDL wazarendo bazaniwe n'izi ngabo z'abanyamerika ndetse n'abanyayisirayeli. Kuza rero kubyemera nuko Rugabo uvuga ngo araza kongera kubisubiramo ibyo ngibyo rwose twabitegereza kugera igihe tubihebye kuza kwemeza yuko bavuye cyakoze icyo nemeza zishobora kuzavuga yuko bikuyemo nk'uko bikuye muri Uvira ariko kuvuga ko bavuye bakubiswe byaba bigoranye. Ikigaragara nuko M23 mu bice bitandukanye iri bigenda ikubitwa kuriya na Kuchota. Urebye ibyabaye mu bice nari maze kukubwira aho bari kubarasa n'indege za Warikare ukareba ibyabaye kandi ariko vise reka tugenda akantu kamwe ku kandi ndumva wakomeje kugenda uvuga ko hari indege ngo imaze kurasa mu birindiro bya M23 ese ibyo byo bibereye he bimeze bite kuri ayo makuru uko mbona akomeje kugenda wicisha abantu amatsiko duhe iyo operation yakozwe ite yo kuba yo kurasa nyine muri position ya M23 ni imirwano yahereye mu gitondo mu gace ka Minjenje muri Warikare aho ubundi ngabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'abarundi abacashuro b'abanyayisirayeli abacashuro b'abanyakolombia ndetse n'abacashuro bo muri Algeria bagate igitero ku birindiro bya AFM 23 bagamije kubirukana nyere hano za Minjenje bakaba rero barashe igisasu kiri navuga ko ari karabutaka ku birindiro bya AFM 23 berere Minjenje hafi na Mpeti muri groupement ya Kitimba. Amakuru rero atangwa n'ubutegetsi buri mwaka gace bivuga yuko ibisasu byahereye ejo mu masaha ya 10 aho mu gace nita Canjikiro akaba aharubikanaga urusasu ndetse n'amabombe menshi ariko mu gitondo cy'umunsi bakaba baje kurasa ibirindiro bya AFM 23 nyine hano byegereza Mpeti nk'uko n'ubundi abaturage babyemeza bakavuga yuko ibyangiritse bitari byatangazwa ariko hari ibyangiritse. None se niba byangiritse hari ibyangiritse ubwo urumva barashe position ya M23 cyangwa barashe muri eneo za M23 nawe jya uduha amakuru neza ari position ya M23 bakavuga yuko ibyangiritse bayibara mu bantu n'ibintu. Oya njewe ndashango ujye uduha amakuru neza Vincent uravuze uti abaturage kuvanga ibyangiritse barashe muri position ya M23 cyangwa barashe muri eneo ahari gukontorwa na M23 ku mugoroba baracya kontrolwa na M23 mu duce dutandukanye turi muri groupement ya Kitimba ku mugoroba ariko mw'iki gitondo barashe defense ya M23 iraho bita Minjenje yego akaba ari wavugwa yuko rero abantu benshi bakomeretse harimo na bamwe mu basirikare ba M23 ariko harimo n'amazu ndetse n'abativire bakomeretse nubwo M23 nta kirabivuga. None uvuga ko hari n'abantu benshi bakomeretse iyo position yari yubatse mu baturage ku buryo twava ko hakomerekeye n'abaturage ese abo baturage bari muri position ya M23 ubwo byaba byagenze bite kugira ngo barase muri position ya M23 wumve ngo n'abaturage bahakomerekeye? Abaturage uko bigaragaza bavuga yuko ejo guhera mu masaha 10 FARDC indege zabo zabanje zirasaho bita Canjikiro muri groupement ya Kisimba anga akaba ari
aglomeration tuwe n'abaturage benshi cyane akaba yuko ari abaturage bakomeretse ariko position ya M23 aho bita Minjenje akaba ari harashwe mu gitondo n'ubundi hafi ya Mpeti noneho bakaza kubona mu masaa 7 zuzuye ariho baje kubona imodoka ya gisirikare ya M23 itwaye ngo bamwe mu basirikare bakomerekeye mwako gace nubwo hatari hamenyekana umubare nubwo M23 nta kiratangaza kuri iki gitero. Okay, reka dutegereze turaza kure wenda hari icyo bari butangaze kuko nabonye Kanyuka yatangiye kugenda abigarukaho. Vise wenda se twanzura muri Point0 twanzure dute dufata iki kugira ngo tuhave tuzano muri Plaine de Ruzizi naho ko mbona ibintu byatangiye gufata indi sura byatangiye kugenda bifata irangi bimeze bite twanzure dute muri Point0 ubwo turanzura dute abadukurikiye nabo batubwiye nuko muri Point0 nuko M23 yamaze kwa bungu itacya kontrola shingiye ku makuru yo kwizerwa tute yaba arashingiye ku social media influencer begere M23 yaba ashingiye ku binyamakuru byo kwizerwa nka BBC na Kivu Morning Post ndetse na bamwe mu baturage baganiriye na bimwe mu binyamakuru harimo na Radio Maendeleo ikorera mwa bino bice ikora muri ibyo bice by'umurenge ikorera mwa bino bice bya Sud Kivu numva bitoroshe reka tujye rero muri Plaine de Ruzizi ariko Plaine de Ruzizi vise ndifuza ko twayihera ku munsi w'ejo kuko mu gitondo wabivuze nshaka kuguhakanya buriya iyo nza kuguhakanya uba rwose muri amasaha uri kunshamande uri kuvuga uburyo kibarashe muri za Sange nanjye nkavuga ko dufite umunyamakuru nabonye ariyo nta kibazo ariko naje gutangazwa no kubona Lawrence Kanyuka abitangaje avuga ko ejo rwose mu masaha nimugoroba hafi ku isaha 12:30 ngo baharashe wenda mbere uko twinjira mu byubu reka tubanze tugaruke ku byejo tunareba ibyiri tangazo rya Kanyuka yasohoye. My friend ndagira ngo abantu badukurikiye bise tubanze tubibutse ko ejo nabwo twe twabagejejeho inkuru urimo kuvuga muri bamwe mu bayobozi ba AFCM 23 bagaragaje ko igihe hano muri Plaine de Ruzizi izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zava mu birindiro byazo cyangwa se muri umujyi wa Uvira zikabataka ngo icyo gihe bazahita batangiza ibitero bakongera bakisubiza umujyi wa Uvira. Icyo kintu nico nshaka kugira ngo manze mbibutse noneho batangire bumve urugendo rwo gutangira gusubira muri Uvira kwa M23 uburyo Kinshasa cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa batangiye kurutegurira AFCM 23. Ubwo nanahitangiye nyuma yaho tubivuyemo mfite amakuru ya deployment ndetse n'ibikoresho byatangiye kugenda bikusanwa byegerezwa hariya ubwo nabyo ndaza kugenda mbibagarukiraho abakunzi bacu badahwema kubana natwe ndetse barayikinga inkuru zacu. Vise hera kuri ritangazo rya Lawrence Kanyuka. Lawrence Kanyuka mu itangazo amaze gusohora mu kanya maze amasaha 3 aragaragaza ibyabaye muri Sange avuga yuko agatsiko kabicanye ku butegetsi bwa Kinshasa bagerageje kugurira n'aba baturage batuye hano muri Sange bagatera igisasu mu isoko rya Sange aho agaragaza yuko abantu 5 bahasize ubuzima bavuga ndetse byemezwa n'umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge akavuga yuko bagera muri 10 n'abangaye nabo bakomeretse ku buryo bukomeje yego ariko akagaragaza yuko AFCM 23 ingabo zabo zahise batabara bikabajyana ku bitaro bya Sange abo bakomeretse ndetse n'umuryango ushinzwe ubutabazi wa Croix Rouge nawo wabigaragaje yuko wafatanyije na AFCM 23 gutabara bano baturage bakomeretse. Akagaragaza yuko rero ibi bikorwa bya Kinshasa batazabyihanganira bikomeza kwibasira abasivili. Vise twubwire rero sasa uyu munsi ho bimeze bite muri amasaha muri Uvira byifashe bite kuri uyu munsi twari turi ku byabaye ku munsi w'ejo uyu munsi ho bihagaze bite mu mujyi wa Uvira nka centre nta kibazo gihari kugera isakeretse urujya n'uruza rw'abasirikare bari kuva mu gihugu cy'u Burundi yaba Tanzania yaba Kongo yabimbonera kuri ndetse n'abarundi muri centre nta kibazo gihari ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika kuri kiriya cyambu cya Karundu
ariko wagenda ukajya mu nkengero za Sange, ukajya za Kiriba, ukajya za Ruvungi, ukajya za Kavimbira, ukajya za Baraka, ukajya za Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri. Yego. Ahatari ibitero hari panike kubera yuko yaba ari abaturage, yaba ari abasirikare ba FARDC, yaba ari aba M23 bose baryamiye amajanja ko intambara nk'uko mu gitondo yari imeze ishobora kongera kubura. Kuko keretse ikibazo cy'uko nta modoka iri kuva Uvira ijya Bukavu, nta kibazo cyari gihari kidasanzwe cyose amasaha mu gitondo n'uwari yari kurwana. Aha, mugenzi rero ese nta bigendanye na deployment waba wakurikiranye kuri izi ngabo z'Kinshasa, dore ko nje nabashe kuba nkurikirana ibigendanye n'imyiteguro ku ruhande rw'izi ngabo za FCM 23 ku ruhande rwa Kinshasa bimeze bite, niba hari amakuru waba wacakiye ku bigendanye n'imyiteguro y'urugamba ko mbona iki kiba n'ubundi kigiye gutokombera isaha ariyo yose? Nibyo nakubwiraga yuko muri Uvira centre hari nibo haza abasirikare b'Abarundi, haza abasirikare ba Tanzania ndetse n'aba FARDC n'imbonera kureba kuri Bujumbura, bakoresheje icyambu cya Karungu ndetse bakoresheje n'umuhanda. Nibyo nakubwiraga barimo bazanye n'intwaro zabo ku bwinshi. Ya Vise, hanyuma reka manze mfata iminota nk'itatu gutyo manze mbwira abantu ku bigendanye n'uburyo ki AFCM 23 yatangiye kwitegura gusubira muri Uvira, kuko urabizi bari babitangaje bavuga bati twewe ni mutwataka hano muri Sange hakabaho ibikorwa nk'ibyo, twebwe tuzahita dufata iya mbere dusubire muri Uvira. Ese bari kwitegura bate gusubira muri Uvira? Wenda reka mbe nkuretse gato ubanze usome ku mazi iyi operation nk'umuntu wahoze nyikurikirana, manze nyigeze kuba dukurikiye mu kanya gato ndaje nongere ngusubize ku murongo, tugaruka no kuzindi ngingo wamaze kugenda utegura abakunzi bacu birimo bya Shabunda, Maniema ndetse na hano mu Burundi naho turazubwo kugenda tugezayo, ariko akanya gato nk'uminota 3 cyangwa 4 manze ngeze kuba dukurikiye ibiri kubera hehe, ibiri kubera hano muri Plaine de Ruzizi. Bise reka nkure kubanza usome ku mazi gato. Urakoze cyane. Hanyuma rero bakunze Jeune Official mugenzi wacu mu gisoma ku mazi mu by'ukuri anagenda anareba n'ubundi ibyo ibiri gutraininga cyangwa se uko ibintu byifashe. Reka tubanze gato cyane tubabwire ko M23 mu makuru mfite navuga ngo mfite rwose yizewe cyane, my friend, nuko AFCM 23 batangiye gutegura ingabo cyangwa se abasirikare ndetse n'ibikoresho karahabutaka bigomba kubafasha kongera gusubira cyangwa se kuba bajya hano muri Plaine de Ruzizi cyangwa bakaba rwose bakwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Nk'uko rero amakuru ari kugenda atugeraho sasa, amakuru dufite rwose aba barwanyi abenshi b'inararibonye bari bamaze iminsi rwose ngo abenshi barababwira ati mujye kuruhuka, ubwo ni babane n'ubundi bagiye babafata biriya bice, baragiye rwose bakora akazi gakomeye barangije bavuga ati mujye mu minsi mikuru, mujye gusoma, mujye gusangira n'imiryango. Aba rero ngo bakaba bamaze guhamagazwa ikitaraganya, aho ndetse bamaze kuba bahagera. Ubu uwitwa Ekotanga, uyu rero Ekotango cyangwa se Colonel Rapide, amakuru ndimo ndagenda nakira niwe ugiye kuba rwose uri muri biriya bice, ugiye kuba yakamejeje hano muri Kivu cyangwa se ashwiragiza yirukankaniza ingabo z'Abarundi, kuko none sinzi niba bazazigarukiriza ku mupaka wakavimvira gusa, sinzi niba batazazisanga no mu Cibitoki, kuko uyu mugabo twaramubonye iyo yagafashemo agaho kaba kamaze gusa n'agahura n'umunyutsi. Uyu Ekotango rero hariya n'abasore be niwe uraza kuba rwose ari kuri field, ariko urugamba mwenyewe cyangwa se uyu mujyi umwe wa general bari buze ko batanga amawayiza n'ubundi ni mwenyewe ni General Sultan Makenga, nawe ubu tuvugana amakuru mfite nawe yamaze kugera mu bice byano za Uvira. Bishatse kuvuga iki rero sasa? Uvira iminsi isigaje, urebye uburyo ki impande zombi bari kwitegura, burya nta witegura ngashyiremo kime nk'izi ngizi cyangwa se imbaraga nk'izi, nta makuru mu by'ukuri, nta dukuru na duke afite. Wareba rero uburyo ki ku ruhande rwa M23 bari kwitegura, wareba uburyo ki ku ruhande rwa ku ruhande rwa bizi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ziri kwitegura. M23
ko bisa naho ibintu bigiye guhindura isura cyangwa se hagiye kuba imirwano ikomeye. Nguhaye iminsi ibarirwa ku ntoki. Intoki z'umuntu murabizi ibiganza byombi bigira iminsi 10. Iyi minsi 10 ndaza mwitegure ko mu iminsi 10 ngende buze kubabwira nti havuye y'umwe ejo bizagenda bitya. Murabize uyu mujyi uza rwose nzaba mpabaye kubi n'ubwiza, nzajya kubabwira uburyo ki ibintu bizaba bihagaze. Ibi byo rwose ndabemereye kuko nzabakurikiranira nkuko mubizi n'ubundi nsanzwe mbigenza. Ariko namwe ku rundi ruhande mwibuke ko rwose ntako tuba tutakoze, muzibuke kugenda mudushigikira cyangwa se mutubana natwe muri izo ngendo turi buze kujyamo muri kuri tere, kuko kubi n'ubwiza AFC M23 bagomba gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Amarenga yaraciwe. Izi ngabo za Kinshasa nazo zamaze kugenda zibibona ko byibisa n'ibiri kurangira, nazo ziri kugira gute, ziri kugenda zideployinga ndetse zisuka n'ibikoresho. Ubwo urumva ko hariya ibintu bigiye gukomera. Reka twigarureho mugenzi wacu Vincent rero ubwo nuko bimeze, dukomezanye n'ayandi makuru. Bibaye ngombwa ko ngusubiza ku murongo kugira ngo dusoze izi nyingo z'ingenzi twategura abakunzi bacu. Ndakumva nibyo Faita, numva twakomereza na za Warikare ari kuba imirwano ikomeye. Warikare se kandi ntitwavayo cyangwa nandi makuru mashubonye? Nandi makuru make cyagenda kubwiraga iki position ya M23 yarashwe. Ariko none ubu ngubu harimo haraba n'intambara bikomeye cyane hagati ya M23 ndetse na AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine. Yego. Sibye yuko barate ibirindiro bya M23, ariko ubu ngubu none baravuga yuko hari imirwano ikomeye iri kuba hagati y'izi mpande zombi. Kubera no mu masaha ya saa 5 niho ingabo za leta n'ubundi zagabye igitero kuri AFC M23 bafite intego yo kugira ngo birukane M23. Yego. Akaba ari imirwano n'ubundi yongeye kuba mu bice bya Groupe ya Kisimba. Amakuru rero dukesha abaturage bahari bavuga yuko ni imirwano n'ubundi kaze cyane ku buryo yaba ari FARDC ikoresha intwaro ziremereye, yaba ari abarwanyi ba M23 nabo bagakoresha intwaro zikomeye. Byateye panike mu baturage cyane batuye muri localité ya Banakindi. Iyi mirwano ikabirimo n'ubundi yerekeza mu gace ka Mpeti nk'uko abaturage ndetse na société civile mu kano gace babigaragaza. Ibintu bundi bije nyuma yuko yabaye M23 yari yakoze reinforcement na bino bice bya Mpeti, ariko na FARDC nayo igakora reinforcement mu bice bitandukanye, ijyana y'intwaro muri za Pinga, ijyana y'abasirikare ndetse n'imiti n'ibikoresho. Kandi nyahirutse gutanga ibikoresho ku murwayi mbere nk'uko cyanatangazwa n'abaturage bari mu bino bice. Kandi natwe uzi ko twabigaruka tubigaragaza uko yatanze ibikoresho muri FDL kugira ngo baze guhangana na M23. Komeza tujyane muri za Manyema yewe na za no mu bindi bice byose biri kuberamo intambara vise birimo amakuru kugira ngo tubone tugende nanjye hari update hano ngirimo kugenda no organize ingezeho nona. Manyema abantu babiri bapfuye, abantu bagera mu 30, abantu bagera mu 300 nabo bagirwaho ingaruka n'imvura yaguye cyane mu bice bya Kindu. Amakuru y'aho mwari bicavuga yuko umuyobozi w'umwaka no gacushinzwe ubutabazi bita Kaitiki ya Mukangwa avuga yuko amazi 1050 yasenywe n'imvura mu gace ka Kasuku, naho ibintu bigera imitungo igera muri 924 ikaba yarangiritse ku buryo bikomeye. Agace ka Mikelenge abantu 713 nabo bakaba baragizweho ingaruka n'umugezi wa Arunguri wuzuye kubera imvura nyinshi cyane. Mu bice n'ubundi bya Shabunda imirimo yahagaze kubera imyigaragambyo yatumijwe na société civile ndetse n'urubyiruko ryo kwamagana imigirire mibi ya Wazalendo bashinja inkomoko y'umutekano muri bino bice. Kavuga yuko FARDC bayisaba yuko yakora ibishoboka byose ikarwanya izi Wazalendo zikomeje kwiba abaturage no gushyiraho amabariyeri atandukanye nk'uko société civile ndetse n'abaturage babitangaje. Tunyarukire muri Uganda aho muhozi kwenerwa basabye imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu magambo araherutse kwitangazaho ayishongoraho avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Uganda bafitanye umubano mwiza, kandi yahuye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nka kino gihugu bakaganira bakungurana ibitekerezo kuri buri kimwe cyose, akaba yabona no gusaba imbabazi ku magambo yari aherutse gutangaza ku rubuga rwa X, akemeza yuko yahise asiba n'ubwo butumwa yabusibye. Perezida wa Cuba nawe Miguel Díaz-Canel yatangaje ko nta biganiro igihugu cye kizigera kigirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Donald Trump akiyobora. Yavuze ati yatangaje ko mu minsi ishize ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka byongera kugirana ibiganiro, ariko ibyo Trump yifuza ntabwo uyu perezida wa Cuba byifuza nk'uko yabitangaje. Butembo rero naho baratangaza ko ngo bamaze gufata ikamyo yari yuzuyemo imyenda y'inifomo cyangwa se impuzankano. Bavuga ko ngo yari irimo imyenda ya M23 ngo bari babijyanye nyine babifatiwe hano za Butembo. Ngo rero yari amakamyo ngo yariturutse Rubero yerekeza muri za Butembo. Sinzi ngo amakamyo yaravuye, ndabona ari ya nkuru n'ubundi ni inkuru yanditswe na wa mutara mu bitangwa n'imicombero niwe yishize hanze. Yadukamera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tunjya no muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko mugenzi w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye guhagarika ibitero ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev n'indi mijyi mu gihe kingana n'icyumweru kimwe kubera ubukonje bukabije budasanzwe buri kwibasira Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimye itangazo rya Trump kandi avuga ko yizeye ko Uburusiya buzubahiriza iryo sezerano nk'uko yabivuze. Dukomereze muri Burkina Faso. Leta ya gisirikare ya Burkina Faso yahagaritse imigambwe yose cyangwa imitwe ya politike yose. Bavuga yuko iyo mitwe ya politike yose yakoraga mu buryo ubona yuko budahesha igihugu umutekano cyangwa iterambere, bafata icyemezo cyo kuyihagarika. Yego. Ikindi nuko ku mbuga nkoranyambaga bababajwe cyane n'amagambo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umucancuro w'umunya-Isirayeli yatangaje yita aba AFC M23 ibyihebe. Akavuga abakoresha imbuga nkoranyambaga bakavuga yuko bamagana izi mvugo zirimo urwango ndetse no kwangisha AFC M23 abaturage. Andi makuru avigoma aragaragaza yuko Goma na Bukavu kuva M23 yafashe hamaze kuvuka abana bagera mu 3,000. Yego. Habaga no gukingirwa ingo zigera mu 100, naho ingo 200 nazo zikaba zaramaze kubura ubuzima. Nk'uko byatangajwe na societe civile mwa kino gice. Yego. Numva nasoreza ku butumwa bwa Bertrand Bisimwa ndetse no muri Uganda. Yego. Bertrand Bisimwa yagaragaje buryo ki ibiri gukorwa za Puezero, ibiri gukorwa za Sange no mu bindi bice byibasira abanyamurenge ngo bigamije kumara aho abanyamurenge ndetse no kubaca intege. Avuga yuko ibyo bintu bitazihanganirwa. Uganda kandi dusoreza nuko buri mudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda agiye guhabwa miliyoni 315 z'amashiringi yo kugura imodoka mu rwego rwo kubereza akazi. Iki gihugu kikavuga ko gifite abadepite 529. Yego. Numva twasoreza fighter. Urakoze cyane Vincent. Ndagushimiye. Yes, bakunze Jeune Official reka ni mutwemere duhinira hanga turaza gusubira mu yandi masaha. Mwibuke ko rwose tuba tugomba kuza tubagezo nuko bwije byifashe. Ubwo ntimuze gucikwa mu yandi masaha, turaza kuba turi tayari. Mukomeze munugirwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Ciao.